Muraho neza, bahaye ikaze mwese mudukurikirana hano kuri Kirabo TV mugubwe neza muherereye. Tugiye kurebera hamwe rero abanyamakuru b'igitsina gore muri siporo bakunzwe cyane ku bijyanye n'ibiganiro bya siporo. Uwa mbere tugiye kureba ni Cynthia Naisa. Ni umunyamakuru w'umunyarwandakazi ukora cyane mu bijyanye n'imikino y'imyidagaduro, yamenyekanye cyane mu itangazamakuru rya Radio Rwanda na SKFM, aho akora ibiganiro by'imikino, kimwe mu bice bimenyerewe cyane muri gahunda z'amakuru ziri mu Rwanda. Cynthia Naisa yatangiye kumenyekana mu mwuga w'itangazamakuru nk'umunyamakuru w'imikino mu Rwanda, aho yagaragaje impano kandi andwa n'abamukurikira. Mu ntangiriro yakoraga mu itangazamakuru rya leta, Rwanda Broadcasting Agency RBA, cyane cyane kuri radiyo ya Rubavu, ishami rya RBA rikora amakuru n'ibiganiro bitandukanye by'imikino. Niho abantu benshi bamenyeye ko yavugaga amakuru y'imikino ku rwego rw'akarere no ku rwego rw'igihugu, akabikora mu buryo bwumvikana kandi butanga ibisobanuro byimbitse kuri buri gikorwa cy'imikino. Mu gihe yakoraga kuri RBA, Cynthia ntabwo yari umukobwa usanzwe muri uyu mwuga gusa, ahubwo yagaragaje ubushobozi bwo gusesengura amakuru y'imikino no kuyatangaza neza no mu rubyiruko n'abandi bakunzi ba siporo. Mu mwaka wa 2025, Cynthia Naisa yakiriwe kuri Radio SKFM, aho yakoraga radiyo ya Sam Karenzi ikorera kuri 93.9, aho yaje gukorera nk'umunyamakuru mushya uzajya uyobora ibiganiro by'imikino biri mu byakunzwe cyane n'abakunzi ba siporo mu Rwanda. Ahangaha ni ibiganiro rero birimo ibyitwa Urukiko rw'Ikirenga na Extra Time. Undi munyamakuru ukunzwe w'igitsina gore ni Clarisse Uwimana. Clarisse Uwimana yinjiye mu mwuga w'itangazamakuru ry'imikino mu mwaka wa 2015, ubwo yafataga icyemezo cyo gukurikira umwuga yakundaga cyane ari wo siporo. Mu bwana bwe rero yakinnye umupira w'amaguru ku rwego rw'umwuga mu makipe atandukanye, harimo APR Women Football Club, AS Kigali Women, Source du Kivu Women na Citizen Women Football muri Uganda. Ibi byamufashije rero kumva neza imikino n'ubuzima bw'abakinnyi, bituma binamuteza imbere mu mwuga wo gutangaza imikino. Clarisse Uwimana rero yamenyekanye cyane mu byo gutangaza amakuru ya siporo ahereye kuri za radiyo zitandukanye mbere yo kugera kuri BNB FM Mwezi. Muri ibyo harimo Flash FM, City Radio, Radio and TV 10, Contact FM. Aha niho rero yatangiye kujya avuga inkuru z'imikino, gucukumbura amakuru no kugira ibiganiro n'abakinnyi n'abandi bantu bazwi mu mupira w'amaguru n'imikino muri rusange. Clarisse ubu ngubu akora cyane kuri BNB Kigali, ikorera kuri 89.7 FM Umwezi, aho rero ashinzwe ibiganiro by'imikino bitandukanye kandi ashyiraho umwihariko mu gutangaza amakuru atambuka mu gihugu no ku rwego mpuzamahanga. Aha rero akaba azwi ku izina rya Karamama mu bitangazamakuru no ku mbuga nkoranyambaga. Mu mwuga we, Clarisse yabaye umwe mu banyamakuru b'imikino b'ingenzi mu Rwanda, kandi yabashije kwerekana ko abagore bashobora gukora nk'abandi mu mwuga wa siporo uganjemo abagabo. Yigeze gukurikirana ibirori bikomeye by'umupira nk'imikino y'igikombe cya Afurika AFCON, ndetse akora ibirori by'imikino aho bishoboka hose. Ibyo bikamuzamurira izina ndetse bimwubahisha mu banyamakuru n'abakobwa mu gihugu. Muri 2025, Clarisse yahawe inshingano nshya kandi z'ingenzi ubwo yagizwe umwe mu bagize komisiyo y'ishami ry'umupira w'amaguru w'abagore muri Ferwafa, ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda. Ibi byerekana ko ubwitange bwe mu itangazamakuru ry'imikino no guteza imbere imikino y'abagore byabonetse neza, kandi ko ashobora kugira uruhare mu gufata ibyemezo mu mikino. Undi munyamakuru ukunzwe ni Rigoga Ruth, umwe mu banyamakuru bazwi cyane mu Rwanda mu itangazamakuru ry'imikino, kandi akunze kugaragara kuri RTV muri gahunda ya Kick Off, aho akorana na Kayishema Thierry Titi. Ibi byatumye aba izina rizwi mu biganiro by'imikino mu gihugu. Rigoga yinjiye mu itangazamakuru muri 2010 akorera Isango Star, nyuma ajya kuri KFM, aho yakomeje gushimwa kubera impano ye mu itangazamakuru y'imikino.
nyuma yaho yakoranye na radiyo na TV10 mbere yo kwakirwa na Rwanda Broadcasting Agency RBA mu mwaka wa 2019 aho yakomeje gukora kugeza ubu. Undi munyamakuru ukunzwe w'igitsina gore ni Iradukunda Yvonne Karugenge, ni umunyamakuru w'imikino ukomeye mu itangazamakuru ry'u Rwanda, uzwi cyane cyane ku kazi ke muri B&B Kigali FM, Umwezi 89.7 FM, aho akora nk'umunyamakuru n'umuvugizi w'amakuru y'imikino. Yvonne Karugenge yaje kumenyekana cyane akora mu itangazamakuru ry'imikino, aho atangaza amakuru ashyira ku mbuga nkoranyambaga n'ahandi inkuru z'imikino zitandukanye. Yakoreye ibitangazamakuru bitandukanye mu Rwanda mbere yo gushyirwa imbere cyane kuri B&B Kigali FM, Umwezi ikorera kuri 89.7 FM, aho akunze gutangaza amakuru y'imikino ya ruhago, basketball, volleyball n'indi mikino. Undi munyamakuru ukunzwe w'igitsina gore ni Asumuta Mukeshimana, ni umwe mu banyamakuru b'imikino bazwi mu Rwanda, wakoraga kuri TV1 na Radio 1, aho yatangazaga amakuru y'imikino kandi akabisesengura ku buryo bw'umwuga. Abo nibo banyamakuru b'igitsina gore mbashije kubagezaho. Nakagaruka tuzajya dukomeza tubane no mu bindi biganiro. Nyemerera gusabe niba utarakora subscribe, uduhe subscribe, ukande no kuri ako kazogera kugira ngo ibiganiro byose tuzajya tugira bijye bikugereraho ku gihe. Duhe like, comment, usharinge no ku bandi. Bye bye.